Hey, All India Radio, Aizawl ni. Chanchinthar a chair to Lalrem Sangralte. Governor Puhari Babu Kambam Party le Chief Minister Puzoram Thangaten Mizoram Chunga Kolpetha Tamzok Siam Chwadan Tur Chungchang and Soidun. Nizanatli le Rot Tokin Varing Tele Mamita Chen in Atichanwal. Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference Vairiatna Lok Sabha Speaker Om Birla An Gohatia Ahong. Anti-tank guided missile Helena Chovoingkhan India in Lotling Takina Enchin. Governor Puhari Babu Kambam Party le Chief Minister Puzoram Thangatechuan Mizoram Chunga Kolpetha Tamzok Siam Chwadan Tur Chungchang le Thilpoi Mo Dangte Voingkhan Raj Bhavana an Soiduna anin komna hian Power Minister Pu Aizawl po atelani. Power sector amlan lian thamdeu kalpuya tuiluang le nizung chakna manga kolpetha tamzok le state kham khop tur siam chwa chungchang project sense mu thei dan le akai hnoi dangte an soya po Aizawl po in electric department engineer ten chiang zok zerchia na an nei thei tur thote Mizoram chunga luiluang chakna le nizung chakna manga kolpetha siam chwa thei za chu chwa sa te ba ka heng project siam atan thil tul te asoyani hei ba ka hian tourism sector ti mason na chungchang te thlona manga in kalpona ti mason chungchang te higher education bi ka science zirna ti phui suidan turte mizo pi le pu te atangaram muldam doilo man thante ayush huanga senglo dan turte po an soya central sarkar scheme tam tak me pui tam zokin an shia chiana ham thana an don thaina tura mala ngai lai te po an soyani Governor Chuan Tun Nai Mizoram Sarkar Malana Zui Ngai Nia Shia Te Bo Zuya Delia Central Sarkar Minister Te Adorna Mizoram Sarkar Malana De Chu An Ngai Poi Mo Le Nia Shia Thu Asoya Chief Minister Po in Governorin Atem Shia Na Le Tha Ti Anga Thanhem Ngai Taka Central Sarkar Ho Tu Te Abia Chu Lo Mamati Thu Asoya ni Fire and Emergency Services FNES Director Pusil Thanmoi Chuan an department in Manruale na thok tu nin dai lo le ti soyin hei wang hian me pui lampo in kang me chua palati tur le ti lo tur te an hriata fire department thlen ma a ma lo la dan tur te in zirtir poi mo le ni ati he tui voina Fire and Emergency Services Department in Anpisa Conference Hall hun tharvenga tu tharla khom tu te tana kang me chungchang zir hona special training and awareness program for media persons on fire safety and fire prevention an board saya asoya pusil thanmoi chuan ni kumne na khai khin chuan komina kang me chua ka zia omviawa FNES Department manu nei le force te anin dai lo em wangin mun tam taka kang me choin an veng seng lo thina ni ati INPR Director Pusil nun kima po in thu soyin Manruale Force lam tlacham chung po in FNES Department chuan Mizoram khoi muna po kame lakami puite an him thei nana thei to pachwa thina wangin ngai san le za an hloa choi moyan phuani ati a Mizoram chuan chiana lian hing angta to ri lo ma se leimin le kame an tuar jing dewa kame bi ka chuan mi pui lam phim khur to lo wanga chua ka tam bera in le lo den do dana po Mizo te chum so na tur nga tak abi kin kang me chuak theila ka mani in le lo ven thana chang la shalo deu anni atibok tondin huna Mizorama fire station sompali omin thoktu za somriat palian oma kang thel motor somthum pathum le fire bike pani awain kang channel lir the chang somthum pangan neya Aizawl ka puichunga fire hydrant lian chi somli pakhat bonani a veng sanga waimete and call make fire hydrant te chi zali o make bokani Nizana thlile ruwa thokin waring tekong tharvenga inlo lai pakhada chem tluwa in nei tu bibiak thingi chu a himani bibiak thangi me thai ni in na hinama chawina khosa a nizana a inatluk lai po hianama chawa omin in tlu hianatluk puya hetianga chian a thlen vele hiana thenom hnai de chu tlan khom halin in tlu tang hian bibiak thangi him takin an chan chuakani Voingkhan waring te kong tharveng chuan hatlangin chomdol na tokin in tlu hi an seng hoyani Mamita po tokin dar ngarik do na thlile ruwa thokhan mamit ka pui chung veng then kata in som pathumati chia a mishing thi le hliamero anom lawani in chei mamit ka pui chung veng pathum luang pola chen in pali new mamita in pali le chimvenga in pangani a hengzinga in pali chulwa zui tlak lawina chia a in lwa zui tlak lo a chia zinga hian COVID-19 veidam lo en kolna DCHC apan lai po atelani
thli le ro wang in sia te wo in khan tlang in siam that na le seng hoi na tho ani a in sia te chu achung rangwa thli na lak ani tlang puya in wa zui tla lo pali te seng khom ni in adang zong te chu rang ba chi that ngai te chi that ani a thom that ngai lai te thom that vekani tu kin thli le ro thokhian ma mit kho pui chung nga in na ti chia jinga hian covid-19 vai en kol na DCHC man mek PWDIB po atela achung rangwa ala deu veka mami district hospital I building to DCHC man zui tura rom man nga lani mami ta chela thlen mun sang sang te SDC disaster in charge pu Henry Malsom tluang ale consultant po alram lena ten an tlo gol nga lani Human Resource Development Board Vice Chairman El Thangmoyan Nabat Sum Chengnoi Sari Singa le MLA Fund Chengnoi Sari Singa Tangkop Mangang Government Primary School Polrang Sakthar Voin Khan Ahonga he huna hian lengteng bial MLA scheme thar kumsang ni somni panga December tharal ma a lengteng bial chung intinin rangba in chung an nei vek na tur lun sang amal somna scheme tia bua chu apuang hal bok po El Thangmoyan chon government Primary School Polrang Building Honthar chu chengnoi som panga saka chuan Mizoram puma athaberani arin thua soi Puel Thangmoya chuan lengteng bial atanga Mizoram Independent puan lai mingziak tu ta zinga mi pulhun sanga kolkul khoming choya MLA scheme thar lun sanga mal som scheme chu puang ngalin he scheme noya hian lengteng bial chunga rangwa in chungna nei lo zong zong te ba ka rangwa in chung nei to athira chiata wanga athen layamo awayamo athla ngai zong zong te kumsang ni somni panga December tharal ma athlak sak vek na tur scheme ani thu soya he scheme kumsang ni somni pathum January tha atanga tan turani thule sangni somni pathum chungin atlem bera in chung zani thlak ani don ti asoyani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Conference by Riyadh Guwahati State Legislative Assembly nei chu voin khan Lok Sabha Speaker Om Birla an ahonga po Birla chon India ram democracy chu mi pui ma kho thlirakal ani thu soyin nam cha sang sang chen na rama democracy ro rel na lotling thaka kal puyani dani khovel pumtan enton tlakani ati Ramasona tura thalai te an poimo hle ti soyin kongeng ki ma thalai te kutkia manna hun to atia information technology le sector sang sang thalai te anin zar phan asat to atang hian India ram thalai te hian mathlir le tho chak na an nei lian hle ti achiang ani ati bok CPA India Region Compuya hian Assembly Speaker somni pakhat Deputy Speaker som Legislative Council Chairman pani baka Rajya Sabha Deputy Chairman le State sang sang MP le MLA te Lok Sabha le Rajya Sabha Secretary da thomi poimo te antela rampona tingin palai ngamazat antel bok Anti-tank guided missile Helena chubu in khan India in hotlik takin enchina he bombit na hi abik takadwan helicopter tangin sang takatangin ka chua chinani Defense Ministry soidanin Helena hi khovela anti-tank ral thum thaber polani a Defense Research and Development Organization DRDO Indian Army le Indian Air Force mithiam ten an enchinani Mel matang World Cup cha theiral thuam DRDO le Indian Army ten lotling taka ansiam chu chu lomamati thu Defense Minister Rajnath Singh an asoya DRDO Chairman Dr. G Satish Reddy po in hun khir tak kara naro pui tak thok tu team ta hne na lompui na ahla na ni India rama COVID na dos by bill cha samriat pangale nuai somsari pali chuang pek chu aneto Indian Health Ministry soidanin darkar somni pali kal ta chung khan ridan na dos nuai ni singli sangli chuang pek chu ani a hemi hun chung vekian shikai thar zariat samruk pakhat mu chu ani don den muna shivei mek sing khat sang khat le somnga pariatan oma shikai zinga za somkwa pariat point pasari parok enkol damanni chanchin ti top na na tlang pui Governor Puhari Babu Kambam Party le Chief Minister Puzaram Thangaten Mizoram chunga kolpetha tamjok siam chwa dan tur chungchang an soidun ni zana thlile ro tokin wareng tele mamita chena in ati chanwal Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference by Riyadh Lok Sabha Speaker Om Birla an Guwahati ahong anti-tank guided missile Helena chu in khan India in notling takina enchin chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chuani